Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang mun lampe ane kaderetan pangeran ni kaderetan lebur manusia kapi banyak deh lebur. Bulan di cerita lampe ni kaderetan beda seorang kiai ulama. Orang nikah kiai nikah hadirin deretan andi niatan, andi pikiran, teromeria kemanfaatan ke masyarakat. Ada cerita lambok kona, ki ada apa-apa wah. Ki rang-rang roh, ki ada aspalan, kian. Tero deretan nyabe aing, oneng aing dia. Aing oneng dia. Aing. Tahu kan dia? Tero nyabe aing, di mebeb perapatan. Pertelon ngak sendiri, pertelon kan gi. Apa beda aing dia ya? Apa parlona? Me pola beda orang lebet tepak arjeng pelka. Jadi nyaman garing dong. Jadi kedereta. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya ketero. Karena pun tekad sudah bulat kiai, mangkat ntar ke pasar. Di mana pasar dina? Monang yuk, ntar ke pasar monang. Ketibi. Mari de iya depak pasar mele gentong. Setek kiro. Yo. Pekol tibi bigai. Tak minta tolong santren, tak minta tolong masyarakat. Pekol tibi. Ada tang genjeren niku. Depak ke pertelon. Sabek gentong mari de yang ala aing ke somper jauh na 2 kilo. PP berarti pagi ke bengese aing ka. Mari ngese netina pon bigai. Keesokan harinya etek kubi kiai gentong aing kari sekoni nekedede kiai. Alhamdulillah. Usahanya kebagusannya membuahkan hasil keratuh ke masyarakat kari sekoni. Akhirnya isi ulang boleh cerita. Kelakunya isi ulang boleh terus berjalan berminggu-minggu nih kat Pak. Sampai suatu ketika kiai ngisi ulang, buka gentong, dalam beda celatong. Beni celatong sape, celatong orang yuk. Ki ngaan ru. Apa tak ingat kolek marah. Pas apa sengin memula dia iya jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nekede degiah ya astagfirullahaladzim mak ki beda seteng kita ya. Ini ke ilmu ke bayaba Pak, tegi Bu. Eka ilmu. Engak kiai nikah hadirin korang apa? Ibadah dak Gusti Allah mapan. Iki nahudan. Ki bejeng mapan, ngaji na mapan, ibadah nah mapan. Ya bagus ke orang. Iki nahudan. Tak ngamokan, tak belisan, tak dusonan, tak becien, tak ngamokan, tak apa boleh? Apa boleh? Mar sombong le lekas kan nak dari neneng melolo teh ya. Tolong ngira. Oh, sallallahu Muhammad. Ini kadereta. Lain ki ada uang ngajar kebagusan. Ki mata kaki agama Islam. Ki tak toman la nyala tetangga malak nolongin masyarakat. Mak ki bade saya beci, mak ki bade saya tengki arapa yo. Halo, arapa ko? Biya ka ba lera mo le kala pun taon ning je nang madolo yo. Taon ning de ira. Le lekas. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya tinggi teritan bahwasanya tinggi orang aneka mun andi kebagusan, mun andi nikmat, mun andi na penyaman kesuksesan bede ebei orang saya tak terima Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, embian sukses kelakon. Saya tak pati sukses roh beci embian. Iya. Bu, halo Bu. Embian Bu, gi, bede sokin embian, gi. Pak keleng kuyang kuy de iya roh, iya. Mulai kelek tangan ni pada iya melolo. Be pada teng yu. Iya dek.
Sing ngode ro kradu kang kowe kuwi. Bengeding kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Bede soki nembian bu, saya tak ki soki ru beci gembian. Angki. Allahumma shalli ala Muhammad. Are, saya datang re. Bede seratin. Bede seratin. Nenang raja ro noro are. Siapa tanya ke kakek? Oh noro tok dia. Bu, bede seratin. Bede. Sedim, sedim. Sedim mah. Engkau re guna tanya tina tahu saja mecek kodung dia iya. Taruh tanya bede he gua. Ketel deh ya. Oh, sallallahu Muhammad. Bede ratin nembian bu. Saya tak ratin dua beci gembian. Oh, kalau saya ratin toju nama kena. Terus ruah gentang dah. Oh, sallallahu Muhammad. Dah iya teretan. Arapa ya orang ro tak lebur. Ya tak abe tak la nyala baca. Tapi abe mun bede kesuksesan teka asa kone. Bei banyak ota bebede orang saya tak le. Bede bei lah. Oh, sallallahu Muhammad. Jadi tidak ada biasa bei dah jagung karode iya. Torot, gini punten, Pak apa ki ngeding aki na bentan orang sebab cuba dua tak tertiur di imbian. Bejek number itu oman, beda cerita dia, cerita kita amare, cerita boleh. Beda bapak ngajak anak, cong norok kok, dia mah leng-leng ke teaser itu. Aro jong jeren kene himarnya menebuki, sambil jong. Iki ba. Tigla mare. Engkau saya nompak jong kakek saya nonton, maju jalan pas. Ki siap bah gua. Jalan. Depak situng oblok langsung irasanin. Yo apa sakit tek kuyu. Aji contohna ring tua saya tak kena, ring tua tak entos gua. Mak bisa ditekura. Ting anan soro nontong, ting ring tua na soro apa nyaman wak nokok ya tersejeren. Duentos de iya jeria. Anak ane seksayu. Apa tak tahu ta? Ruwet tahu renga kebay anak. Derem de eko aket kekit yu. Maket kekit, ya cek lekit ngelkit. Ya kekit. Penuh turun ngerai. Di mau orang karo pak bede sewas oneng sewas sembian was oneng bian pak was ada kebetera dek maju dek takut sekele ro gagal dek maju ke bayi boleh kok apa eli beli telegan petonggal le sare tele cur ngoncur dek ya bini nare tareng polan se pal melolor ya arunya aman reng laki mang yu leka beter tak dadi malolo iku. Ting la dadi waro esek senga ajri pacet la jerengko ngegua. Ngeding apa janjong anu ba kelero ba mbian nika tak ento tak bener je pun bae gua. Munde ye jong porop jong iku. Tinap kakek saya nompak kok saya nonton iki ba. Lebat itu ngeblok erasanin bo. Yu apa sakit teku. Itu contoh anak yang durhaka kepada orang tua. Mau jadi apa Indonesia ini? Ntar ke Indonesia anak kanan. Lingkungan kita, desa kita akan rusak dengan adanya anak yang durhaka. Akan cepat turun bala dari Allah. Sebereng bogonda. Mau ngamuk apa jong mak gridu kasan jong itu. Anu bak bulan ni ka anak durhaka je kudu kelero jong itu. Munde iya jong, dek remen ni ke pak iku. Maju jaran dia pada tompak iku. Akhirnya tompak jaran ni kan. Tompak ring kedua. Leper situ ngeblok rasane bo. Yu, apa dek iku? Kaki tahu ring tegeun. Ya, tahu kaki. Di mak awak leper. Cik le tahu jaran ni kini dek iya. Saya tompak keduain. Duma tak tahu ni serwak te kucilan aja rena tele pangul pada iya mata norok temonin bayi lambe ngak orang jeriah wah du apa iku
Aduh. Geding boleh apa janjong aduh tegeun bae gua. Mun deui maju toron kabeh, toron niku. Der mah maju tonton bae aja topak. Tonton, lebat itu ngeblok rasane, Bo. Yo, apa dek? Kakek tahu reng goblok. Reng gendeng di maro wak tepak lebet. Apa parlon nyam bicara mun guntai tompak. Ngambian Pak ntar kanto kan bedisanya bisa beda deh ya. Di Roma doy tonton kun. Mai tonton jong iko. Sobung saking segendeng re gua. Kelero boleh ba goblok kenjan bae. Kare sitong re jong kare sitong iko. Napa bae gua? Maju jeureun re pekol le gua. Iki bae gua. Aduh akhir ring kedua akit-kikit mikol je. Kol je. Cek le terus bener kau ring. Lebar sitong blok yo gena le rasane ya yu tu dia na apa de beda orang kida lebar. Ayo toro bentan orang jadi de bener kake. Deki reng bine polan tak kodungan. Seneng. Deki ting kodungan polan kodungan. Oh do mamai mempunyai do manye gua. Terus aku harus gimana guys? Kok keliru melulu? Salah melulu. Kiai bolan kiai, ustad bolan ustad, ada acara masuk kiai tukon menduai gua. Dek kasan apa? Ting bedekasan dek jeria, aduh malah tak tahu je mun kiai, je mun ustad gua. Malah tak tahu do apa gua. Ngajar ya tero, ya burung tadi kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Tero malo, toro la kon je no, kon lagi na budan. Ya la nyaman orang rep odi abolong. Ya dia tak pada lagi na budan. Lagi na budan. Terimalah perbedaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kedreta. Kiai, ini kedegi letaknya banyak mikir pun tretan. Eko rahin senyaman gentong gelek karua kan gelek ngalah aing isi ulang karo kebei ngorai pah ngalah aing boleh kesomber kebei ngeseet PP belum kilo kelaguna boleh celak tong boleh yuk orahe boleh ya see boleh kelaguna dia boleh terus sampai seminggu lebih dia melolo penasaran dia cek sedih mana dia tanya gua akhirnya celok santren cok ya dana kenapa gitu dia Kaki tahu kenangan koknya bek gentong engki ning deki malam tau kui mun bedecong reng mak nyemak bek nyabek pak apa ke dalam gentong jong katina apa kiai toro buntek sampai de paro mana jong oh engki kiai terus kaki tinggal tahu tuli laporan kang kok paham engki paham kiai mangkat cerita no kui pon santren ke bek jauh bede kantor ke jembatan karo yu Lambore peteng kita ada lampu de iya jeria no kui ada reng ngomber. Jadi etina toju bi santre dia. Daya. Cerita roju toju. Daya. Itu toju. Ela toju daya. Abi tak berngomber etina ngeno. Apa je kutu saya ngambek saya jeret iya pelka lagi ya kan marah aja nget karena dia ada ngomber ngenom boleh alhamdulillah ya Robil ngenom boleh karena ai ngaji ya ada rasana dah ya mancing boleh nak kana re Daya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekati gentong. Aku buka sarung pas ajerup kok larang jerit. Allahumma shalli ala Muhammad. Pas medeteng orang rebu. Penasaran santriku. Ngocol ilmu apa orang di dalam ajaran agama Islam
Tidak ada ilmu teng medeteng gitu. Are pasti ilmu hitam are. Are dukun paling are. Mak teng medeteng deh. Jondolem. Aku madelem. Jek mak keluar jurus apa orang cerita ya. Aji nyaman jurus sekelen. Oh, sallallahu Muhammad. Mari teng medeteng jaga orang riya, Pak. Anda jaga tu ya, oleh medeteng ruah jambu, jambu, Pak. Wah, pacetlah kepada orang. Pak, pelebu kagen gentong itu mau bisa teori sangat nenget ya. Coba jangan kiai suruh toro bunte ke rumah, toro bunte. Sampai oning ke jomboan laporan pas ke kiai. Assalamualaikum kiai, waalaikumsalam. Dia remajong, itu mau eki, kita mau pun oning kiai. Di majong romajong, apa semak kiai, sem, mak, semak di mak ni kejadian ponduk. Ego, apa beniring jauh? Ni ke ilmu kebayaba bu, ilmu kebayaba. Pak, mbian pak, mun bedi saya tak lebur kembian pak. Tak kira orang Banyuwangi pak. Beketokan kokor pengguan bu beda bentar coba kembian rasanan coba kembian tak kira orang Sorbeja bu siapa kok siapa dia tetang kiri tak kira jauh kenapa kok tetangga itu kok merasani coba saya terus mosok rasa nereng Banyuwangi dia tak kenal. Oleh kan ni sering tetangga negeri ya pas suruh beci ke siapa boleh mun tak gembian. Cuk kerombian di Semak, mosok suruh beci ke Banyuwangi pah berempat ongkos sake. Jauh ke Banyuwangi kun karo apa coba gini. Gini punten. Gini punten dah torot deh ya. Les so ambu, apa boleh mula mate ambu je ambuna. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau torot dua aki manter muka tuli pada sah. Ada sebenar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kebedoreng boci tadi norok boci tak ada mah ada dua aki lagi. Ben kocak dalam mati alhamdulillah engkau riandi tetangga manos. Sejak tentang gembi ada saya rasa nanang engkau. Siapa rasa nanang? Lagi na punten. Tapi jarang tetangga na Arya manos sagapi ya dah iyalah terimalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhir Kiai Tretan ingin menyelesaikan masalah ini. Ya hajab santren ni kan. Jong, gerobak budiro kalak jong. Ki ke. Mungkin lu Kiai, nyak tanya, apa ke? Apa jong? Ngada gerobak Kiai. Terus ngada apa jong? Mata ngada hari bae Kiai. Kebaya apa jong? Tore tak colok Kiai. Le lekas gua. Letak to manolongin, tak abantu, tak adukung pakingat ng gede. Bula sa mo talalek ergyay gua. Ngarala ring dinaan di ngarala. Sandren na. Madengara to malolo. Benida iya jaran jong maju lah tuli kala gua. Eki. Sampai ke pasar bi kiai. Kiai re pahabel jayu. Mele nyanyor. Le beres, le gula, mele apa boleh ya? Tolong ngekole lekas, mele apa dia? Ya, mele kopi, mele apa boleh? Ha? Kecereng sebereng rah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, kau nak belanja sembako je deh. Dulu le segerobak. Tinggal mari belanja. Ngocak ke santri. Jom atraki kok jadi ke jom anu karo manoreng je. Eki ke. Depak katani enna. Pah ada bu boleh ke. Kaki detek dina jom kok selepu. Eki ke. Masuk ke dalam ke. Tok lah bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Posang terkerja tu orang apa. Maajunan ke tu kiai tu. Kelero lopot ni kebun kiai. Kun si depak kiai lepot-lopot. Lopot na apa pula pak? Waduh. Apa panjenengan? Mak tak nyuruh santri beri sekekaan to. Mak lebula sentar ke embian. Gua. Kiai lero soro. Cuma aja lagi kiai ni kebajet lah orang alim deretan. Lengar te kepadaan masyarakat. Dia lah nang sabar. Punten kain to pak. Bajet bulan ni kata rumah tamu ikan to. Oh yang ngereng kiai. Akhir hadirin deretan kiai mede pak bulan ni kata cuc nantar ka anto. Aneka bulan minta asapora ke tetangga kanto.
Saking sibukan bulan ngajar nak anak santri, ada wasiar agama Islam sampai kelupain tak entar nenang. Tak entar ke tetangga, tak silaturahmi ke tetangga, bulu banyak kelero. Bulu banyak kelero karena anjuran dari Nabi ni ke kudu ngormatin tetangga bulu pah tak entar sekali, bulu ni ke banyak kelero. Jadi bulu minta sapora ke embian, bo punten kiai, embian ni ke tak salah, embian ni ke tak kelero, embian ni ke lurus kiai gua. Kiai ndak tahu lihat pilu. Mun berdebu apa tak mere kiai je. Allahumma shalli ala Muhammad. Punten Pak, bula minta sepora. Punten kiai, boh, kacet ke tetangga ni ke kantor ni ke cok bucok api kiai gua. Lah ya je kerasanan kiai na. Oh punten Pak, punten bula tak oning nikah. Oh kon bula minta sepora ke panjenengan ni gua. Terus katina apa kiai nikah beda sekadar hadiah dari abdina. Nyon tolong kento Pak, terima aki. Kenapa kento kiai? Tak ruah luar. Tek kue corni so gerobak teritan, aku cecengak. Ngocor orang ria pas. Duh tak laku cangkodang kiai. Tak bisa nerima. Anapa Pak? Bula tak teman bantu ke panjenengan. Ama tu timbian semarina bula. Lopot ni kiai punten kiai bu. Terima kasih ni ke pribadi dari bula Pak. Punten bu. Terima kasih na punten terima kasih engki bon ni kuah. Terima kasih di budit. Santri luar ngarep makara kiai. Tak depak pikir engko. Cek nak ngajri saya nyebut celatung. Ada dijeri saya beri. Tak bener engko ni saya nungguin ni gua. Kan pendek kiriman 2 bulan. Tak ada akal kok gua. Yai pamitan kasan maju jong oleh kiai gua. Ret ngaret santri. Keesokan harinya kiai isi ulang gentong ni keteritan sudah tidak ditemukan jelato. Artinya apa? Beres lah Bu, beres. Bereslah, nyemaklah. Akhirnya lebur entar ke pondok, entar kiai. Akhirnya sekeluarga jadi teti orang bagus kap. Capo ilmu lampe dia bisa mengatasi segala masalah. Bu, mangkan bulan ni ketero mede Pak ke panjenengan Pak. Gi. Mun bede orang Pak. Tak lebur kembian. Cek nurut tak lebur. Apa be? Bila saya mari pun dia melolo. Betul? Betul? Embian Bu amoso, kamoso orang. Cek nurut amoso. Tak ada mari je. Kadung budi saya tanya penurut tanya. Tanya sampai tahun turun jom. Bu engkau sampai tolekor turun ni gua. Le tanda kalah. Antar ke betolekor. Pero ilmu kiai ni kayak gini bukan? Ilmu kiai ini kemapan deretan derma ngake beda orang apa tak cuba kembian gi ke ken angang ngepe cecet gula 2 kilo dia beres pakun beb cecet nyak nyor 2 liter pakun beb cecet beres 5 kilo pakun beb ter benareh terus abes sagi mun tak obe ya PAP meleben bian ya den combon karo mun tak yo ora ya bah yuk Ater yuk. Baca pun taknya ambian ke buluh yang lalu biarlah berlalu yuk. Mari kita buka lembaran baru.